Yes kabisa, igikombe cy'isi kiraza kuba gikomeza mukajya ku isaha saa 5 za hano i Kigali. Birumvikana ikipe y'igihugu ya Norvège igiye kuba ijyana ikipe y'igihugu y'Ubwongereza kabisa. Rero akaba ari umukino ukomeye cyane, akaba ari umukino rero ugiye kuba uba ku isaha y'isa 5. Birumvikana ese ni Brot Erling Haaland cyangwa se ni Harry Kane, dore ko bose rero ari abataka bakomeye cyane rero bamaze gutsinda ibitego byinshi muri iki gikombe cy'isi cya 2026 kabisa. Rero akaba ari match iraza kuba ikomeye cyane, dore yuko ekipe iraza kuba iva hagati y'ikipe y'igihugu ya Norvège n'ikipe y'igihugu kabisa rero ya abavandimwe y'Abongereza izaba icakirana n'ikipe kabisa rero izava hagati y'ikipe y'igihugu y'Abasuwisi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine kabisa. Akaba ari match rero iraza kuba isobanuye ibintu byinshi cyane kabisa. Rero akaba ari match itaza kuba yoroshye habe namba. Ubwo rero ku ikipe y'igihugu ya Norvège nta mukinnyi n'umwe ufite ikibazo cy'imvune mu gihe rero ku ruhande rw'ikipe y'igihugu kabisa rero y'abavandimwe y'Abongereza aho bita Reece James ntago aza kuba agaragara, dore ko afite ikibazo cy'imvune. uwo bita John Henderson nawe ntago aza kuba agaragara. Mark Guehi nawe afite ikibazo cy'imvune kabisa. Rero akaba ari uko byifashe. Ubwo kandi mu mikino 5 iheruka ikipe y'igihugu y'Abongereza nta mukino n'umwe iratakaza, yatsinze 4 inganya umukino umwe mbere. Kandi mu ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Norvège kabisa rero abamaze gutsinda imikino igera kuri 4 batakaza umukino ugera kuri umwe kabisa. Rero akaba ari match iraza kuba isoroshye kabisa. Rero match ikomeye cyane kabisa. Rero kimwe cya 4 kirangiza rero abaza kuba rero ikipe iboneka izaba yakiza mu kimwe cya 2 kirangiza. Nyuma yaho ama ekipe abiri amaze kuba rwose rero agera mu kimwe cya 2 ni ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yabigezeho itsinze ikipe y'igihugu ya Maroc ibitego bigera kuri 2 byose ku busa. Mbere kandi rero ikipe y'igihugu ya Espagne yaraye itsinze ikipe y'igihugu y'Ababiligi ibitego bigera kuri 2 byose kuri kimwe. Dutegereje andi makipe abiri azaba agera muri kimwe cya 2 hagati y'ikipe y'igihugu nyine ya Argentine izakiriye guhura n'ikipe y'igihugu y'Abasuwisi. Mbere kandi ikipe y'igihugu nyine y'Abongereza iraza kuba ikira ikipe y'igihugu ya Norvège kabisa. Rero akaba ari uko ibintu bihagaze kabisa no mu gikombe cy'isi kabisa, akaba ari uko gahunda zifashe. Ubwo rero katuyihanga amaso rebe uko biraza kuba rero bigenda muri rusange.